kou whaapa ki he taukakapa o e taukakapa ange whau ka koe kai hamai o kune iheri lope a kune awa whake ai poto kotobe. O kou whakatapu atu ki he hau o whunua me moe omo apa o e hau e behe ki he whare o ha moefu ha kala whare ha maafu mangai ha hana kotoa. Pea kou whakapuheni ki e kerekere o kakai te pua e whanuani te whito ki e matakari nana wala au ka nau tolu a Kempelani. Pea he whoki ki e kahene prinsesi ko Angelica Lato fui peka mune mai mo hako heni. Ai kautahi whanua whare a matakapore e mo kāinga e kahene eri pehe ki tala whakawai o tonga ki Australia ni ke tistu harangi e. Ai kautaki lotu, ai paremia o tonga, toi tā ai sakeke pe ma kautaki e whanua. Pehe ki e paremia e whanuani, Anthony Albanese, pe ma kautaki e whanua koe ni. Pea o kou talikani lelei, ai kautaha kou whawhi ke ma tātālanga, talanoa mo tālanga. Whikau aki mo lawa a ene ako diploma, pea o koni teu atu ke whahau kone ako PA i he malae o Rational Studies, ko e ako ki e filosofia lo sika whakaukau mawawanga pe wawaro ko e ako whao pe koe lo au peo me whai ngā ako ko ia mahalo pe i ato university. Kake ko tuku ki a reota pe koe loa pe ko reo cook, lo au ina roa pe mi a pe roa ke ne kamata mai pe matoki hoko atu pe tutoki uhu atu pe o whangai wheo mo atala noa ki ai. Tangale rei koe e aroa i e pumpongo ni malo e taulawa. Malo wawangi topo tumo pe ke u kamata tien. Ta pune te vita ine rotu i he same taha hiwa. Nāne pe he ai. E si honga ko hoku mālohi mo hoku hui. Tuku ke rei i ho ao a ngahi rea hoku ngutu. Mai whakakaukau a hoku loto. Malo apito wangi topo ai mau whainga maari e koe ni. Pea ko whaman malu at pe i he talwatapune te kasi ono. Whahau kwa te he palofesa. Pea ko lau koe lau monu koe hui koe whainga maari e koe ni. Koe ki ipo kalamako koe ni na u toki osi koe hono fōua. Koe polo kalama ako matu aki whainga ta whau, pia whitu e no hala. Koe hui koe fōou ai anga e polo kalama koe ni kana e kau mai pia langi koe hui koe whainga na e whai. Koe pepa ke whoi pepa e ua whai pepa, pia iei mai ngai u whehu i pia moe tali ke whakakakato ake pepa koe ni. Pea ko lau koe tāpuaki koe hui koe nera ke haku amanaki teu toe whoke ki loki ako. Koe hui o kou ngau e taim kakato ki he whamiri pe au te iai pe mai whatongi ea ki he ki potu ngoi o te si ki kau ki ai. Ka koe hoko mai koe ni ai ako koe ni koe hoko ia koe pole lahi ke kumo ui. Kana e koe hui koe tu tafa aki mai ai wai ako. O esa wawangi tupua o ne hulu mai pe ngahi hala ke whai forward wai i he ki polo kalama ako koe ni. Malo apito wawanga ki tupua. Malo apito awina loa pea kou whamalo ki whawhiroa ki koia. Ka kou whaamu ke u hoko atu ke u atu peha ngahi whehui. O i
inga ko hoi makai ngā mea mai ke mai whehu I pe ai uhinga o hu mai ki he lo au ko whika ua ki ko e hae whahinga uhinga whewheka mo mālohi nene hanga whalotoa koe ke kumi o ke mao ai lo au pena hanga whawhewheho mao I lo au o whai maho toi kore koe hae uhinga whewheka mo mālohi nene hanga teke I koe e ko lawe I whoko o ako kanya lo au e rational studies ako ke filosofia lo sika vavanga mo e whakaukau mo e wawaro o ku kauia I polokalama he o ke te whai ako kakau whakatoi kapu pe ia te koe pia mo siasi o ke kau ke ai ko lawe o ke e pentekosi ka ku mahoinga ka te au he o ke toi ako pe ke he wawaro kau ngā ea ke wawaro he lo au hange koe ngā iako ia ke aro koe ki e toi kapu pe mo moi whalau maari e pe mo mo anga I whiwhiri mo se kome ki e ngā I loloto whalai mā kumo I loloa o e otua ano nau wha ka koe e ko whehu ea ko whetuku lake atu koe hae uhinga maroi mo whewheka na ni hanga te ke koe ke kumi e ko rawei pena ke kumi pe a whai ho kumi mahalo pe a ngai ka mahalo pe a ngai mahina pa ke hanga mao ai lo au ka te tukoe ke te koe Malo apito wabanga pito pu. Neu lele atu ki tonga I he ngahi tau ko mali watu pea alpe ki me ape whaamiri. Pea nofu e ki I whare na o nofu ai. Pea o wai hape TV pea o siwai ka mo ngahi upolo kalama koe tala whekaka mo ngahi utala historia koe tonga. Ko ina ni hanga koe o wai hopu loa to o ko maari e ia pito mo ngahi whakakatala. Pea kamata mia eke ni hanga o tuitu ia e whakakaukau. Ke o kamata leo ke whekumi mai ki he polokalama ako. Nē toki hanga e ke nolo. Mo leo pea kōria tape leo. Nē lawa ki tonga pea ni hanga hulu I mai mi he maananga koe na I tonga. Ho mo ngahi u semina. Semina e whiawhi mo pea maari e ia ai pea ke hanga whakaloto lahi I mai kau whanonga pea wahataha e whiehu ki he university lo au. Pea ke tu utaki mai. Koe taime na e kamate ke whawhai ai whakaukau koe ia ke wakai I pe koe. Nā kai ke sai e tunga whakako I tonga nei pe ngata pea ui I form 4. Pea o lele mai ki no silani o hu pea pe ki hu ke Otahu College. Ka koe hu whakai pe koe hui nei whakapiko pe ke aru ke ngā oika nei hu whakai pe. Pea me iai, nā ka pea rea ke uhanga o whairewa e whaik ek. Pea whairewa e tohi o aki he mesiri. Pea hanga lewa e koe mawangi e pia hanga lewa o mai ai mea kofi e mau ka hanga lewa whakawhonu lewa mea. Pea mea I nei kamata lewa mea ai. Ai a koe kukamata. Nā whie mau ke preaching course. Ai koe fo I pepa tahaua. Raki le rei. Mo ai ahi ai e tuunga ko o ko I ai o I. Ke mohanga ilo I koe hai e ku tuunga. Pea ose e pepa tahaua. Pea hoko le wen ke fo I pepa ua wha ko I. Pea kou whia pia lahi au pito. Nengo koe pole lahi mea pia ue whengako ko I kapu mau pe lo to lah. Pe whai pe hawa wako. I he polo kalama ako. Malo wangi toko. Malo pito e au hina loa pela ko whiwhia o mai ai ki pui toa ko ia ke uhinga na ke whiri ai ke hu mai ke lo. Ka koe kulawe I whoki ko tala noa koe ane na ina ke ula whae pepa ka haua pa ke tau whae pepa ai ua wha. Ai ka konfirmau ke wana wha mahino ki o tau kahinga. Ko pepa ka haua hange ko tala noa ko prokalama ia preaching courses. Aia ko uhinga ia ko prokalama ke hala whakakamokawa ai ke hu ke university. E ko uhinga na ke ngata pe koe form 4
i tonga. Pake hango whai oro ho u ako whai. Ai o kosi e. Pake taimiko na ke tohi mai ke lo au. Na mahonga rewa fua ai ako na ke whai. Na ke osi e whomfua. Pake te hao whai u ako na ke ki aro whai ako toi kapu. Ako kahanga ni koina na ke talanoa mai. Pea moho ako pe ia te koi ho ngāroe. Pea na hangare mai lo au whamapo po katoa ia. O talatu ka te koi. E malama ke nau toko nia koi ke alu mei e. Ngā ka hoa ko mo mea ko ke iai. Ke rama hou ke university. Pea nai huinga no atu ai fo i a ko se kahaua. Ko hinga ke hangea no sivi mo sioage pe te ke malama ke alu ki e ako tipiloma ai ako e whaikosia e uawha ke lava o Hawaii ki e university. Pea ko mea ena tau whai pa kono ai ko whaikosia ka hawa o sivi mo whai ano siofi aki koe. Pena ta lene i herea whatonga he ku whatonga lere herea whapapalangi e lo au mo whatonga. Pea ku whiri pe mo tolu whanawa ko pe te mo aihe, pe ko ai lo ua e omorea. Pe ko hato herea e ke heange o kurapa whai a koe me loa. Ka lehe ko mea ko whi whamahino ke hoe mo kainga mea mai. Na marere e a ko se ka haua a au hina loa. O lawa lere, mā ka lere i au pito, i herea whatonga. Pea ma hoko mai rewa ai ki tipiloma. Tāna ke atu ai whaikosi hua whake ne whaikosi ka haua. Pea ma whanonga mai ai, ma whai mai e ngā ai kalasi mo e mea kotoa pēna i whia mao. O osi i he whaosinga i ka kosi. Pea koe whakawhiawhia au pito, koe toko kahaeni, nai whomfoa pe tonga, nai hao tō holo u kosmo ngā ui nusila. Lama lewa he university o au o kauwhaki e toa kaha koini. Ake ai tui, o kumalawa ai kamata ke toe toko nia no aka mai ke hoka tene ako. O au ke tu unga maalu ngame, malawa ia o whai he o au, ake ne ngai programa. Pea koe kutana no ana tau whanonga mai o kosi e ua wha. Na ke lava i le leo o kosi o mai ke whaosinga i ka kosi. Whawhiwhia pito ka mautou, whawhiwhia ka te koe mo whane mo whamiri. Pea koe nene ka ke teo atu, ke hoko atu, o whai ho PA. Ke alueni me ki mua helo au, o ke lavai ai preaching courses, o ke ao lavai ho tipiloma. Ko ngā wala he o pito e pa whawhiwhia i mātou te whito ke te au, ta taki e whatamia koini, te pepe ke te koe. Pako ka whanonga mai eni, ko te eni, he osi ho tipiloma, foi kose hua wha. Ke toi hoko atu ke PA, ko te foi kose e hua wha. Te ko lavai ai, i ho lavai ia, te kau hoko leu ke programa ma a ko foi kose la lahi ai ono. E te kau toi hoko lewa i ho turikaki, moi moiaki, moi whenga, malawa ke kau alu ke hako toi tā. Kai tuko tuia ka ta whoki mai. O kou whakaamu ke tara noa. Ke kamaka mai pe kau peheu ke tō mai a fo i mea mahoenga ka te koe he ngai kosmelo au ka pehepea fo i whakaukau e nima. Whakaukau e nima ke tara noa tahataha ka nao tōu i ke wahewahe mo hoi mo kau kai ngai mea na ke ako melo au. Wa mea na ke whawhetongu melo au i he fo i ako te piloma koe no fo i kose ua wha. Moa toi whai a mea pe ke ngata pe ngā i le soni ma ngā i kose. Ka koa toi mea pe na ke sio ke ai i lere mai ai fo i kose ua wha na ke whai. Ka ke hanga o mai mo i me whikau aki ho ako i lo au. Mo o whikumi whakalotu pe a koe mo ho ako whakalotu a koe o ku whai. He kau whenga ke whakahai. Ai wawanga koe whikum whakakoe mo e wawaro whikum whakalotu i he ako kou ke whai. Ka te whafoke atu e awena loa maro,
malo pito ravanga pito po. Koe pepa koe ne wafane o sigo no feia. Ea me amari na hanga o whakatoka ngā ia e. Koe pepa koe ni ngai pepa koe ni nei toko ni lahi o pito ia ki he ku ngahi pe kumi whakatoa i tapu e. Te whai pe ki tala loto koe ni malo pe ki tala loto i malo pe o ku offside ne ka venga koe whai tala no ka tupu ngai ke whahok mai ki tala loto koe ni. Koe hako whaken ke whakakau kau. E pau ke ngā tu aki ngā aki ho tau ata mai. Na iai e toko ni lahi ai pepa koe ni i he taimile whaia e ku ki i whatoko ni he ki potu ngau e ko kau ki ai. Koe fo i rea koe ni koe huhui. Koe fo i rea koe ni koe huhui i he whakatonga. Ai koe ririu me whakapāo ni ke redeem. Au tama whakatonga fo i rea koe redeem ke huhui. Koe konsepi whakapalangi is something to do with purchase. Tai ke me whakatau. Kare taonga koe e mo i tano ririu koe fo i rea redeem ki he huhui. Oku ke he konsep whakatonga ia. Pero mea koe nau maari ia lahi koe i he ngāti koe whakakau kau. Koe whaita koe ni koe huhui. Oku kehe hono konsep whakakau ngā ia. Nei whaipe e ku tala noa mo e ku koe anga pene e ku whakakau kau i he babanga mo e babalo mo e ko ke whakakau kau. Mata koe fo i rea ko e ni koe mau me he taolunga. He koe tau taolunga o ku pau ke whakapare i e toka taha taolunga. He oku taha pe ai eiki ten alo hui e pare ko ia. Hange ko au koe whakatata, ka pai ahau ki uhiki o taolunga. Pea koe teki koe ai hoku i uhiki, kono mehe ki tanga pe koe eiki tae whehu ia, koe pe ten alo hui e pare ko ia. Oku huta e uwhi mai ke sia kare ko ia o taolunga, kono mala e opa ko ia o ona pure ko ia. E taimo o mai koe ke whakatoi tapu o koe maari ange ia. Koe winga koe e whirea huhui, taimo o hanga he te bolo whakapare i ki tau tura ngai mea ke heke pā i e tau moui. Ko kalaisi toko taha pe ai eki tau potu taha te lawa o hu mai ki loto, pia ne hui ana hala ko ia. Aia e ku sia koe ke ki kos kone me, o ku ne hanga ia te kei e ku whakakau kau ke toi hanga whaui, ke toi mamangi ang. Pea koe mea ko maari e pa ku sai i e koe i he ako wene ke whakakau kau. Wewa ngai toko ni lahi au pito o pito kia te au, whakai loto tata pito ki e malai koe ne loto. Ka hona ua ki i mea nau whae lawe ki ai. Koe fuafua kosi koe ni. Oku ne lawe mai whiraku. Na whakamatala po ke au e pepe koe tau pepe tano ke o tua o tau musi una whakaraka pe tau tua ki taha pe o tua. Moe ha. Kai taimu hanga a ko e koe e whi. I whakakau koe ni o mga bete mamari e. Ko hike mau inga maari. Koe o tua o kuta, o tua o kutoko lahi. O koe o tua e lawa tuku mai mei ngā tula. Pea te lawa pe whainga tangata ke ne whaue mea i hono ni mau ke toi hoko o tua. Pea te lawa pe o tua pe mai tangata. Ai o hanga e konsepi koe ni o bete maari e. E anga e tau sio pa whau, e anga e tau sio. O hoki atu wa maangi koboa. Malo pito au hina loa pea kotui koe poini wakia o ku ke whie talanoa ke ai. Ku whaamfo ke talanoa ke a whoi poini e nima. Me ho a komo ne au ke ako me ai e whaikano te piloma. Ho whai kose ua wha. Ka kotui ko whie tuko atu pe. Mahina ina o anga honono i mai ai poini waki. Na ke mahu ngai ai mo ke sio ki he ako koe lo au whawhiwa naki ki ho ako whato i tapu pea pehe ki ho whekumi ki he o tua e. Ka kou whituko atu pe, ka pante ke kalanoa mai i a poini e kaha, poini hono ua, patoe ka foi poini e tolu, ke lawa pe ki ke vai, pea mo kau hoiki mo kau hoiki mo kau kainga uku nao
una mea mai. Te toi whawhoka peke te koe maro. Malo apito lavang kito bu. Ke poini hono wa koe na o mai kring koe whi kose whi pepa koe wa wha pawangare wa wahe ki he me lahe di mai. Ai koe nere tiko si koe hono talano atu koe poini hono wa o whi ake pa me civilise. Ai koe civilise mo te civilise. Ako whi kau ake pa mo western and non-western culture. Ai koe ngahi I u culture pia me he wesite. Kawatu kiai pia mo consciency, unconscious, and also subconscious, logic and illogic, pia mo educations, non-educations, and educational. Koe haka koe ke civilise. Na oe foke e ku whakawhehu I ke e koe whikako pia mo civilise. Nea mo na civilise a tonga kana I he o mai koe ki he whakamāmani lahi, na ka ke whuloko I longa. Kana e mahina whakai Pasifiki, whakai moana, ai tōua maalunga ko tau civilise. Te hoko civilise ko pule anga hao, ne angai umea na tau tai mua ki tau dolu ai. Whaka civilise. Whaka toonga I mo ui. Moi toonga I ngā ue. Koe mea koe na maare ia koe riko e tai mua koe a pule anga tonga. I he te aki mo e he ta whito ki he sipinga ko civilise. O hanga koe ki he whaki koe pama consciency. Ka whipepa no wā I he koe te kōri koe ia. Te mira he te ki tau tolu o kia ho tau wongo ia te ki tau ho tau consciency. E te me ni ho kia e koe whare koe tau consciency a pa koe unconscious te ko o ku mate koe sino. Kai te tau lava iloha mea. Ka o kei manawa pe mo kei tā pe mafu ho tau sino. Pa koe subconscious mai o kune lawe wha koe whakamohe mei uru. Koe na heume ere te toki mapuna ke a mui ka te whakakaukau ke koe whore na whakakaukau ke mei mua. Oe pe te mapuna hake mea. Aka hanga ko whakamohe mei uru. Pea koe whakalosi ka. O ku lawe whe kau aki pa mo mea o te whakakaukau mo te siwa atu kia. Wai tai mulahi pe o ku tae whakalosi ka anga I te whakamatala mai ana tonga mo ui. Pea koe ea. O koe maari ka koe ea koe te mitaha I te tautou. O ku matamata hangi koe hangi koe tae ea koe tau mea o ku whai. Ngai me ni ho ku ta te vito ke mala episi ni ho ngai mala episi ni ho ku tau pe to ta fra ko ka ko fonga pe episi. Ko ke te ko hono ke hono tolo u love ga pa me philosophy, pa me science. Analytic, synthetic, validity and invalidity, the truth, wisdom, validity and goodness, God, man and nature and universe. O ko tala no fe ha fe kai nga aki ko ai filosofia, pa me science. O ko nga ekusio o kuna wheta ki nima ai o ngome a koe ni. E kuhanga e sainisi o hulu I mai e mea whai koe a he filosofia. Koe eneletiki mo sinfetiki koe konga koe o e whaunga o hasetesi. O te hanga e whakamatara I koe ha ai kamata anga, a koe ha e ku anga pe una whelotoi o e mea koe ia. Pakapaleo ke na whelotoi, ka koe fo I statement I koe ia o kai ke mo oni. Koe hauka kile koe ki ai koe truth koe mo oni pe mo ilo, and mo validity and invalidity. Tai mila he tau tolu o whaatu pe moni e tia tai toi wei. Tai mili o tau nga whaatana ke te moni ki ai. Kai ke, pia koe whaosi koe ke ta kori hono tolu ne mai ka te tau tolu. Ke kori hono wa education or educational. Ai ku mahino mai ka te tau tolu koe tu nganga yo e ako. Ka te whakafoki atu wawanga ni tupu. Malo Rito, loa wao ina loa, pia ku au peke to whakamāwhana nge ai tā lana, me le paulo au, koe ngā e ku hange kou ku hanga ho tala noa, o to e whamanatu, mai ke te au, ai ngahi kōsi koe na tahanga o whaere na tau whai, pia o ku whamawhana, e kune te whamanatu mai he tai wāta tau mani te awa whamama mai te, he ko mea kotoa pe I he tau kala noa he a ko, I he tau whatotoro ki he māma ata mai,
O ke kai me to fai e ha me a ke ka ko ne fra mama pe o ta wa ta mai pe mo ta o roto. Kai ke ko fa fi fi e ka te au. I ko whanonga ki ho tātara noa mai, ai mahino ki ho whenga māloi i whai o ako, pe ako ke anga o uru nau mai ai ngā ai, whakakaukau mau inga na ke ako, na tau whenga ako ai i whai o ako te pio mai o ao. Ka kou whituko atu pe ko e tapoi ni tolu weni, Poi ne ke si me pentolu ne O se pentolu. o ko pensai ne Ko e ale ni point five. io kata ke ko ke pensai ai poi ni na ke ako me io ako te piloma con nelo au che deva va na pe mo me ka ka na me mai malo Alo bito bang to po ko e ko I ko ma pa o sin ko e pepa ai ko pe mi he ta ha no 16 to 20. O ko e feimen na u kamata ko ke o ku vai angan ko une tala no fika pa mai wa valo tau ke ma faka kau. Ko ka tai fifili wakili hakili fekumi. Kau ke ma wawanga contemplation, thinking and consciousness. Wawalo intuitions and instincts. Pea koe whakaosi whakakau, pe mama mo e tae whakakau, pe whakapouri. Koe fo I ke takori koe ni koe ke takori maari hena e. Koe ngahe umea koe na o osi koe hano whakalau atu. Ai fifili, wakili, hakili, fekumi, fekeli. Koe ngahe u mata I vili ia ke whai aki koe e wawanga. Pea nei pe e ku whekumi pe ia te au koe whekumi vai para kai toki whakatonu tonu mai. Koe whailea ka ni koe whiwhiri na whinga ke uhanga o vete whailea ke uhi ke mau inga maari ka te au. Aia koe te whi mo whi te rire vai toenga. Koe te hanga whi mo whi mai whi whakakaukau koe, mai me whi whakakaukau e taha koe o whi rewa ki taua. Ka pau rewa haiku hiku aku mo mea, pa te hanga rewa li ake rewa ia. Aia koe whiwhiri e ki hanga koe e kusia koe ki ai. Koe whailea koe ni koe wakili. Oku I anga e ku sio pe aku kai toki whakatonu mai. E koe anga whipe e whakakaukau. Koe wā oku te hanga kumi ki ai. Okay, foi space pe mo foi kili. Ai anga koe ku mea koe maalunga koe wā, koe te maalunga koe te whekili ki ai. Koe te alu koe ki tawha aki, koe te whahalahenga e te whekumi. Ka te alu koe ki lalo, o te loloto anga e te whekumi ki ai. Koe whelea koe koe hākili. Oku maari e whelea koe ni hanga e kusio koe mea oku asi mai. Koe te whekumi ki ha mea oku asi mai. Koe te whekumi koe ka orewa pe ko te topono ai te mea o te whenga ki ai. Koe whelea koe ni koe whekeri. Koe o me talamaya koe te keri atu he, koe space, koe area. Ai te alo whekeri ta whaki koe, kai te maa oe te hao me ai. Alo whekeri ta whaki koe. Ai oku te kumi ta kai ho ka orewa ko te mau ai mea o te whekumi ki ai. Koe lawe koe ki he wangwanga. Contemplation koe ako ke moi. Oku maari e koke nai I mea koe kau koe pia mo e contemplation. E koe taanga koe e tohi sāme, koe taanga koe ako te kau aki e pia mo e whakalau loto. E koe uho e koe tohi taanga koe ngai whakalau loto a te vita I ngahi taimi na e pepake na ngai whainga taa. Taimi nihi na e toi pia ke hanga he hono ngahi whiri o wholoko pui a pui anga he. Ka ne whakrewa te vita e taanga koe ne whinga I ke whakamaanu ki o lunga hono au maari o whakaheka whakatete ki kotua. Pea me iau te longo rewa ua taimi koe te whai koe wawanga o te whema e taimi
ia te kita, ka foi tu ke te alo pai ai te whakakau. Rai ko te mini pe ka whetumi whikomi to i tapu ko e whetami ke reflection. Aia ko te whakalau, ko te hanga whakawhai e whakakau lau loto. Te taime taha, aia ku paki ai mea te hanga koneki, whakahoko ki ta giai, aia ko e otua, o whai te whakakau, ko e te whakalau loto. Ka ko te lawe koini ki he whekon koe whakakau. Koe whakakau o ngā ke mehe uto, ngā ke mehe tau atamai. Koe whatongia koe o uto, koe whai whakakau. E o ku whe mau ia ke mawhana ai uto, ke ne lawa malawa, le rei ke ne whai, kuna whatongia koe whakakau. E ka pau te tauhanga o whakatuko hausia i aho to uto mo te whakakau. Ka ko pau lewa ke la mea ngofua le waia. Ki anga e te sio, mai anga e te whanongo, mai mea of dialogue i ai. Aia ko no kai hakotanga au mo koe te ki tautolu, o kutaponi ke te ki tautolu, ke whae ke te whakakau mo whae ke te wawanga. Kai whakafoki atu wawanga ki tō puha. Oku hange hange tātāwa nā koe ka noa koe alu koe e kau tautai. Oku te hopo atu pei mata whana, pia te whai atu, ki te alu atu, o te whai atu, o te whau atu I namo, pia te whenga atu ai te pōpao, te whai atu e moana. Pia ku pehe e ta tātālanga koe ni, e repa lo au. Ko prokalama whoko I ne tātālanga repa lo au, nei ai pia ke kau wako kon mei tonga. Ko fui prokalama pia mai kau wako kon mei tonga. Pia I ma whoko mai molo seane. Pia whai atu pia kamataru ke whakakau mai kia mai kau wako kon mei mori. Ai ni oku na prokalama tai. Koe kātālanga e repa o lo au, pa koe repa ko lo au, e kala lo au, koe repa fualu. Koe repa ko fualu, ani oku hifo mei mataki e ua, koe konga ea mataki e ua e repa ko o fualu. Pia pehefo ke whaitotoro koe vila koe o e taine prinsesi e mseni kalatu whipeka e aoni, koe foi sia ia, pe koe foi maunga e nei ai a maananga. Na fuanga kaulo au, o nau hifo ai ke repa fuaru, me e apiko maananga. Ke ka kutātāwanga e ne repa o lo au ko fuaru, me e apiko maananga, nemo ko ka whaapa ke parase kahine, ka koe konga kau tolu o e apiko ia ai kau kawei ai haro au moe ne filosofia. Ka ko moe ai ka alu ka whaia pene ka whaangotahe matau tō ka alatu I namu ka mata ke ka hopo ki moana. Ko tui koe osko na fui ka noa o poi minima. Whaka osiko tātō atu e moana wawai. Kai ke ku whakawhiwhia o pito au ina loa e vahe uku ke whai, pia o koutou e ako pe moa me ai o hanga toi whauhinga, mo tānaki mai o ngai uhinga, ki ngai mea na ke ako ke o tipuloma I lo au pa whawhiwhia la. Kai tuku ke ka awa ki o poini whaosi, pa koutou I koe poini whaosi e ka programa, hiria de to tuku atu pe te a mea ke tato e ka anoa ke ngau ke whie to e tānaki mai pe tato whaosi ka programa kakalanga e paro au I e komponi ni ko ta au eno hoa ka ko ose ta hawaia mato e ko ose ne hawaia moto ka te uwhafoke atu. Malo bito wangi ke pua. Koe poin whakaosi. Koe teu kalanoa pe whikawaki pe mo mea koe ni. O ku hoko ai ki kohosi koe ni ko pēo whama opo atu. O ku hoko ki pōkalama ako koe ni ke ni hanga to whao ia me e ku whakakau ki rau ati ngai ungia kwa ton tapu
o ku talano lagi pe mo naka ka ko kau mo hono ko to nurea na hi o fola ni he ko hinga ko na hanga ko yo piki he po kalama ko ni o ni hanga ko ai ni au ke ko tu umi ha to en ko ka ha o to chio mo wakai ko hui ko hala fononga ko ni ko vai na tai mila he ko fa te vai ko ni ya ka lotu o ko faala o tō mai ana i o mea ngāu e koe ni i kai e ngāta ai mga e ku pepa koe ki mua o ngā pao mai panti i tala noa ai o hanga ia o whakakakano aki ai malanga nau whai e a mawinga maari e koki te teki nau tōru te teki te ki tala loto maari e koe ni e whakaosi a te e ku mai wahe no i whata haua koe ni na toko mai he i take mau poto oe i te kau e wahe i he pekia o tau ko o si pe a nau whakakau la he ko ringo nau kamatere o te wala tau mai ai whaka ao ngai ai ki i ko si koe nau whai a maari la tana e taimi tatau ana to tonu pe ke to ma te ko ri e ai ka kai te nau sio mai ko te kai te na pas kai ke na honga le to mai fi kau ko ni au nga ke fi ka vei nga ko ni o ke he ko hoko mai a si so kala si ki mama ni ko te ki e tau ko si ko hoko mai o fai ho tau tu wang ka kai ke u to o mai au ha fo pe ka pe da mai pe ki ka na wala ki he to hi whakaha wa he ko ia hono fa o ni tala no ai ka o mai ka vei nga ko ke he ko fu ka va me i ta ni ti wala lewa ki he tala noa, alo lewa ki tau tala noa historia tonga. Ai te teo hau koe ai tau tahi pia mo tuwa ulaki, te teo ke nau hofi koe ai kolo tau kua hule. Nau lepa i atata whai e kawai, pia koe pōre ne whai e tuwa ulaki ki ene tau tawa. Koe e pete ne mai ulo i ka hiu o i ka hui, pane hanga fu i mai e kawa ulaki. Nai hanga e ki vai ne heka mai pene mo tu ai whane ngai tala e whana tala e taha pe heka e mo toki ne kai ke lote e kau toa ke o mai kai ne whikau pe e tupo uraki e wha heka mai pene si aunga ka fu e lo ngani e kawa ko ia ko ne fu i gau tene ilo i pau ko e mate e mai mo ui e mate ki he mea koe tene hanga fu i ana e lawa e whatong ia ia hoko ki he whai malanga pea hoko ma sisu kalaisi na fu i sisu kalaisi ai pu kawa ko ia me i tani ti te kere hoko mai. Mea whakausi koe e ko tufo i vai na whai hanga i tupo uruaki o tūri tama te hola ni kap koe i koe ngai ngutu kovina ne whai o halo mataki takai o halo. Taha pe mea ne ilo ni ukapu ko ne hola ki e whare o e taula. Ala tu ko ia o si e ohi mai e whare kautai. Hure wa ni ukapo alo tāki fio hu me hao ki loto. Ilo tu paulaki koe ko hawa ni ukapo pa ni o ato tu un. Tu seti ki foi nima ave ki ai. Te tu si mai kau tai e foi nima. Tamate e tu paulaki to e taha. Pe whakawhetong ia ka ni ukapo. Pea koe taha pe me amo ui. Mo e mea ne nofu aki he loto e tau la ko na ofefine. Kai kahan toi whiki. Ka ni hanga to'o mai no tam whapong no ofefine ko e whetong i au kautai. O whetong e kautai a ni ukapo. Pea koe foi tala noa ko ia. Me hanga whakama opo ke ki wahe nau whai koe pe kia. Kai kia hata. Koe alo pere o tua ko sisu ko lais. Nai pe kia. Ko hike tau hawai. Na e maari a pita e ku mea pea fōu ke whanonga e ki po siasi. Kai ke. Ko tala loto e ki he aonga ko ia e ki polo kalamako me ki kosi nau whai. Pako whamalohe atu wala mi tuko ko hike ngai. Ngai mea maari ngai tala noa maari ha tau historia. Koe mea mo oni e tau tok sintua mi ai.
ka ho ko ko whakala to lahi mo mea mo oni ke mai tuku ki mo ia te ki tau to. Ka ko whamala ko i ki polo kalama ko ni. Panya haria na i tō ki tua ki he ka mamata whame mori angea i he tāta au kalaisi na hi whamai o whaiho tau me te ange. Malo pito wangi tupu apa whamala lahi bitu i ka mau whanga maari. Pea le vai kau tata watu wangi tupu malo pito wangi tupu. Malo pito ina loa pea koe hoi me tau kainga koe tawa umaya ki e whasinga i tau prokalama. Pea koe tau awa teni me moana maware ki e moana alan pulu. Pulu whapopo uri pulu loloto. Moana o kui kai ki tatu e lavo sio ki la lau whawhiawhia. Koe ana pe whaarea e whiawhia i mea koa o kia e ka proklama e ka tātaranga re palo au mo mea mai kia i pea mo Reo Cook i loa kolo au ina loa ne ka oso na diploma i Rational Studies i lo au i University ko ne kosia wafa ma ne kosi na kamata ke sivi ke u mai ke University ko kosi ka hawa moi wafa pea ne te ke au kai kono PA ko kosia e wafa ke me toi ngau e ke ai ke whakakato ai no PA kake o kai ke mau pe ko tonu kai whamatarate toki ai na loa te utungama wakai ko ngā whoke o koke ka teo maa ko kosi ka hawa te toi kapo check o whe mau ke whalawa ki e fwoi wafa ko me fwoi ka hawa koe kai mau o PA koe kosi wafa ko whai kānoa ko tau nana tui hake ko ka te ai fwoi kosi wafa ko osi mo master ka koe ka hao pen koe fwoi kosi ka hawa ko ngā koe whai ka hawa pia koe wafa ko osi ko fwoi ka hawa ke whalawa ke kakato PA kamata mea course preaching courses o te whai kānoa pa manatu hake kai ke ka ko koe ku whehu i whaka oskia te koe o ko whaka amu ke o atu ke hanga o tuku mai peha o kai ke ka tato te kau pe koe ku whehu i o ku peheni koe ha malo hinga mua vai anga ai ako na ke whikawaki mo ia i ho ako koe mero au ngā i kōsi pe koe whonga no whaare ho kōsi koe hae malo hinga ke te koe ko tiu skue soa pe koe ko harai malo hinga ka koe ku hinga ni pe na ia vai anga o i whaifatungi atu e lo au pe ko ngai vai anga ke sio ke ai me o ta whaki ke lava ki ka wako me ai pe atoe lava ki ka usio me ai ke ka woko atu ke no whakato ao PA ka te whawhoke ke te koe. Malo pito wangi tupu. Ke hui ko o kai te ha ianga e ko wakai vai. O kai te ha vai anga ia ianga e sio bea te au. Pe me mo tafa aki ko vai anga pito tafa aki ko aku ko hui ko fo ko e po kalama. O ku o si tuku mai pe ai fo i po kalama. Pe aku ke tu tafa aki mai pe ko e pou mo teke ko hui ke po kalama ko ni. Ai e ku wakai ai tu o ku ikai ke iaha mata vai mo mau tafa aki he o ku ho wa fa pe ho hatai mi pe te fe tu ta ke tuai ko ke itali nei mai ngai fo kai no kin o e ka ke na ko pe ta fa ko aku ko malo hinga me ko vai o ku fo ki ai fe ko kala ma ko ni ka ku ko ba be anga fe tai mi ko ke o mai ko ai fo fa ka kau ki mo pa fa ka kau i ko tai mi ko ke tai mi ko ki sto ko ai pe ka te la tai just fa fa ka kau ka lo ka it take time so what if you ba tai mi to me ka te ke lawa o follow maari a fa kau ko ya e to ki maho inga maari ke te au te mea ko pe te mea ko fa message a pe ka te text pe ko i pe ko ni a ko ni
tai mo fa le le ta ka was ko pa fe hu ya tumbe ka kono le le ko e fo I me ko ni o ko hanga fu pe o le ko ti e ta kalasi ma o pe ta kalasi ko to pe o hanga pe o le ko ka ya me te to e vai mo ti ko pau ke o pe fo ki ai o to ta I fo I kalasi ko ia pe fo ki ai ai ko no o ko hono le le pa mo hono au ngai ko ia ko ngai ko I ko si ni pa ko fo malo ko ka ke I fo I por kala ma ko ka ke te alu ki lo ki ako o ko alu lo pe pe mo lo ki ako I tai mi ko ta be be tai mi ngawe ko mo be ko si o ia ai ko no o whenga maria e ako kone waha o pe te alu pe mo lo ki ako te alu pe whenga feitu pe te alu pe mo ia ka ko le ko ti ka to o whamatala wha pe telefoni ka pe a whenga maria ko play pe me ba o te whenga pe ko si ko ia e si o ku whato ka te a pe o te lava pe mo tapa aki pa te pe mo ki teke teke o kona pe moia ko e pou pe pana ko ia pe ka wangi tupu ai I mea ko maratu I kai mini ai whakafoki ai Malo vito au inaloa koutou ko e a whangatuku mo oni a I ka programa e a kou whamaloa ke te koe I he kalanoa mauinga mo maarie mo ke vai mai ki hawai mo kainga ku mea mai pati na mea mai ka au ki ka kau whanawako ka kau whanawako a e lo au a pe mei a te aroa ta ko si whanatala ki putu I tua ai ako koni o ko whai au ina roa ko te whamanata paka hoi me ka inga ko ufo ngako ai lo au o ku keke ko e fu ngako ko ako hangatonu he website o marotonga ngā wet ke to whao website ai lo au na e ki ofi e kau whai kau terrorist e website I ki mo apako koe e whonga ko ai koe whonga ko e class whakauta class whakolahi ko e appointment ko e sio video ko e whanau ke audio ko e mahalere ko ni mo alina loa I e ka unike ne foi ko se ka hawa ko mau whakau ko foi ko se ka hawa ko te lere e wafa e ma alu lewa ke foi e volo e kaha o wha osko e nene ako PA ka manare e hou mai ngā video e me ngā audio a he lea whapaparani neo mo me ako pe he lea whatonga ka hui ngā akulapa pe e ao ina lothi ngā hawa he lea whapaparani a le ma ngā kōsia I filosofia mo lo sika mo e sai nisi o ku ngā kōsia me video pe mo audio kau ia I programa ko wha oskon ke no PA. Pea ko o maia me ngai programa ako ia ai ngai university online o kui koe open learning. Ai o ku te alu petika ki ai o ku tau ataina ke te toko mai a ngai ni ki o mo ngai o tio ke te ngau ea ki he programa online. Te arema ma programa ko whikaulaki au ina roa mai ni o mau kau whai ako o to e tala noa pe ia kai me fo a ka kai no sila po ka ne fo mai en po ka fita la ke tonga ka ko u fo ma ka ke ia ko hanga pe o frase ka mo to ka pa mo fe komi mo fra ke mai ke programa ko ai lo au ko programa ko ai lo au o ku kai te ha programa ko pe meu na university la lai ka ku ai me ia ko ko i lo au hange ko e ko whakakau whakatonga o I whakakau ma vanga mai ma vanga. O ka ke toi ako ia university ko e lo au beku na wako I. E pe ko e whakanau no ko mo o smea ka atoa mai ke ni hangai mea nei ka noa ki ai a aroa. Ko e kau ia I e whahinga ako o ko whakahau ko atu me university o au pe kau whawhikai, kau whamaro Iko programa alo au o ku full online pe ako akape ai whalere mau whai ke ni ke a whahinga taimi pe e whima o tokoni ai whanawa ko mea tapa pe mei tonga ki New Zealand ki Amerika mo Australia no whitu pe koe ai ka wako alo au
Kake ko whamaro atu naloa, lama nerei ka programa, ko di maa koe mata ana hai, pako hua atu whamaro, ma whamaro e kari motor ko tau pe oi matau kai ngā mōmea mai ke programa ni. Te matatau atu kai toki ai ma programa i ka hau moa i naroa i ne mateuteu, ke matau hoko atu ka vina ne whie vai atu ki a te motor. Kai maro o mōmea mai, ka mō mea. Ei! Lama mata foi!